Sound in church, hierarchy of importance. Pakana blanga and kyodaisa. Speakers and amplifiers. Se blanga apo video ka dui beterza rangai gulai. Speakers and amplifiers gu head kanga nuin kyodaina. Rai biga dispersion and pattern control. Aizana rai biga lamile dispersion se design na speakers na sound paper pa speakers na kwapat pa ja pogo direction kapat pa paper pa zu rangai dle demo telia ga ranga aiza anugo speakers dle anuina raki me anuina dongja bamba design na dispersion se bloga pogo vertical direction masana horizontal direction apogu direction ga masana apogu direction aigina se sound aiza alame kapatle apogu ja dispersion ale aya example anga 90 into 50 me apogu degree lamile suppose na no speakers lui bloga apogu dispersion masana pogu pattern control jang ko me se ba chiluga no ra kyang na hangera ba pilu ani lura ile jarang ile saina no speakers ra ki dongzai na ma kap nya di me dongya di me masana direction zemak pa siga pogu dispersion paper zemak du bangule se bloga anuina kanning ba kwalu tolu makpale bangle anuina speaker lui designa pogu dispersion angle roiba ngaugule 90 to 50 me masana 100 into 60 me pogu angle gu ja manual ga roi lamile apoja nui peluja luira dlei se beja rang toine le anui speaker aiza raki dongjaina congregation wadaiga pu direction aiza nui kap njai ga ra dlei se beleja sida siga ranga rang toda le pakana ben ke jaina frequency response sevelam ga nui rangwang zaina rakyang na gu building sai suija nui pera du nangle anuina base cable nei zaina na anui subwoofer anui luira nanguda macha anui rakyang na building as a cheiza nui hanga low frequency ama gomjun nangmak ti zaina na anuina high maksana mid range frequency go speakers ga nui invest luwile ja anui gu church go building sai suija anui pogo frequency response aiza ta ko lame ba chiluja anui speaker luira ilei sabja angtoida paka chumbiga power handling se design ana anui na 1000 watt output lunai design ana anui taiga 1100 watt bamra kanangba aiza dele selang biga nina chilwi bajana plamana 1000 watt nangbiga 1000 watt gumarwa anui taiga bam design ana headroom gadle pressure payudle nui full volume kare hangudle he design ana sound ga distort me masana ampli zuta lakme agumugo problem wanglubuile chijegna one example ga 1000 watt nang design ana 1100 speaker biadu masana amplifier biadu o headroom mikeu spare watt kasana nui pegara nanglei sebja power handling lamga nui chirhang aja ilei seba rang taweda pamadai biga amplifier and speakers relation apo leja kunu kagu topic 9 samdale anuina samhangju amplifier aja 2000 watt masana anugu speaker aja 4000 watt e design ana naigu relation aja samtadle siga impedance problems pogu ohms pogu voltage samta diba bangudle chidaja anui taiga 2000 watt go amplifier bam design ana anuina at least 1500 watt go speaker aiza anui tailung dolu buidale hemak ploga speaker na din tem dija m cheiga m tem siadile masana speaker thaudile agumugo problem masana vice versa problem ke ja anui patle sijegna anui lui bloga m's and speakers go relation panaigu power masa panaigu watt voltage aiza kekyachu pung dolu buiba kekyachu pung sam dolu buiba go relation aiza anui si miza anui speaker zaina amplifier luira ilei seba ang toile pamingye wiya kewdai zaina reliability speakers sa amplifiers go reliability se zaina na seulang ya tein ti luiba seuradle anui lui bloga branded teba marwa aiza lui design na anui tein te goda sa anui na teibiga pogu power watt aiza kekyachu ngwa iba relation ibagu marwa lui design na anui tein te ja te ize te gudle sipo pereya anui te ba takdu langwidle wangja con excursion cheba gu lamgya chaina rangaiza speaker ta te ba thak aiza umja misau ja tung pat bugma
มาจากนั้นตัวปัดแบบซิมปัดแบบอะไรเลยไอ้จะอารมณ์เหกังไงแบบกุมก็เลยกูมาตัดเตะแบบใจไอ้จะอันนี้นะสปีกเกอร์ไอ้จะ over drive เท่าที่ใจนั้นน่ะก่อน over excursion จะจะลองมีเลยกว่าปัดแบบจะเป็นซีนเต็มที่จะนะ distort ที่แบบมาจากนั้นกูเมคานิซัมพลุงกี้ก็เต็มเสียดีจะกว่าที่ตัดที่ไม่กว่าเครียดที่ไม่กูมาเสียดีเลยลองมีเลยเจกันนะไปจะก่อนไอ้จะ over excursion ไปสังมาระอันนี้นะบุยแบบ right excursion อันนี้เตะลงได้นะ speakers ไอ้จะเลยจะเตะตีจะเตะกูเลยใช่ไหมจ๊ะรังนี้เลย amplifier ไอ้จะดูอันนี้นะ stabilizer ไอ้จะดูดีตานะเตะจะมีจะง่ายมากจะเตะจะนั่นนะ amplifier ไอ้เลยจะอันนี้เตะตีกูด้มีกังง่ายไปแก amplifier พวก voltage controller เตะเท่าดีแบบไอ้จะพี่เกี่ยกุมจะปัดเลยจีเจกันนะดูดีตานั่นนะ stabilizer อันนี้ power stabilizer ไอ้จะเตะดูจะมารอไอ้จะเตะจะนะอินเตอร์เลยใช่ไหมจ๊ะพวกวิดีโอกันนะให้มันนานสัวกันรังไงได้เลย